Akariba wodi ya Mwembe ni bonanite gikeno kiao nyuma ya kieni kia michezo kia Nditune kiria kitwire makutano katikati ka MCA wa Nteru na gavana Muthomi Njuki kurika Akariba babaruga nande ana baba kona guntugwa gukurira bia wabia michezo na bokinyabo barene ndiba michezo bakona ga guntugu kwega gwo kuno kia mathuganio twera Martin Mugambi agutwira Kagita nyuma ya gutura gwa bagitanaga na nkinya kuthaithana atori bantura cia Nditune kiri wandi ya Mwembe gicigo mbunge kia Mare ibaojuritwe igikeno kia mwanya kieni gia cukuru ya Nditune kira batura gucethera kiambiritie kuruthwa na nkinya kumaranirua niturai na kagita kauma muno kudakagira kieni ingi kigietu unikanga maguru tantuko ingi akabejira bari nganga benie maguru Boga kuunga sokolea gikoro simbwa. Riu ni gusimba raino tucokere ntinde tukinaringa ngemu mbega. Tuturaga kuoya Ngai tulimirwe na kandi gita kibari kira kiragira ya puti bona neti bo iringwa kienini giki tukegwe twina kiaya kinene muno tukauragia gakula gia to irijaga ku murenywa munde ne tukenete muno nuntu MCA wetu aguturirikana kuringana na Akariba ba mithako wandi ya Mwembe irari kumana nkinya kumaitha baingi bao bakigwata banja na maringangirwa marito kumania na kieni giki kuthuka ndaino riu ona twana tutamba kuripi bwega ndaino riu twana tukaraga mibira bwega turaturaga turi ajiari mara mwana akugwa ni maiga mara maraturaga nuntu kieni kirari kirimani uradija mwana aradija gerwa ni ta kuringa mubiro girira kugwa kuringa iga kurumikira njarao riu turaturaga turi ajiari mara mwana ugwitirwo mwana na turenda kuga kagita gaka turi na it is very historical kuona ati kieni gietu kia Nditune primary riu ni kinje na ari mbere gututethia kwinja biani bietu muno nuntu bwa kuthondeka facilities iria team jetu jia mibira ikuringira MCA wa Mbarino Jones Kenegeni Gakuota ariuga batwire kuthaithana kenda kuruthirwa kieni gikindi batoro bona wa kubetiga ntugo no emwe nikwirito kwina challenges nyingi muno gwitukira mubira ona ana ba skuru bongwa bakira bena dina nyingi ma na nkiugaga mauntu mama mambirie kwa kagita karaja muno kuma kagita kamwendirikanaga ni twarombagira kindiki kuno twamuromberete guturimira kieni giki kagita karaja ma nimbaritie na ngavana wetu ntuko nyingi muno mauntu makoni kieni giki na tugikaraga kiugaga nkeja lakini leo ndio no ukinya kula kinyirie ke kare kwina ligi yo kwetwa Nutriro na nimbije wega nindi misponsete nankwa ithirio gundo na rimwe biro no bakuthakira rimwe na ibu nonto mubira we mana na side ino kieni kira karite tumbe hari kiritie na kuga mibira Ndicembe no Mbarino ekethirwa ikimatana kuthonga mabonene kumania na kuruthwa gwa kieni giki koguo na ntuke kwanda ntima ya kinya nkerwa ndo amona bo ikanda tukianda ntima gitweka kieni kiega twende tweke stadium tabula ya kare gikari kana ya kaba ikubu nikanda irio no twira bieni biratu no bia gwitiaga nabio bieni binda atigarie nani biere kia Njuki na gia kanini eno bieni ngorimbe karire ndende cire bwabio nikanda tuona bula tumba gutethania Ripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.